Pa evo, prvo čestitam ekipi Eisberga na pobjedi. Mi smo dobro ušli u utakmicu, zabijali smo i dobro smo se u obrani kretali i onda je uslijedio naš pad. Promašivali smo, u obrani smo se prestali kretati i Eisberg je stvorio razliku. Ništa, mi smo se trebali u drugom poluvremenu vratiti, malo smo se vraćali pa smo opet padali, previše smo zicera promašivali i eto, loša utakmica na kraju završila, previše nego što je mogla. A eto, na nama je sad da izanaliziramo i okrenemo se drugom dijelu. Pa čestitke Eisbergu na zasluženoj pobjedi. Znali smo u svakom slučaju da igramo protiv jedne od najboljih ekipa koje trenutno postoje u ovom završetku Lige prvakinja, kandidatkinje za Final Four, samim tim i za prvaka Europe. Znali smo da će biti teško. Proći ću malo kroz utakmicu, ono što ste vi već vidjeli, ali možda ste i bolje vidjeli sa vašeg kuta od mene. Pod 10-12 minuta dobro u napadu, rezultat neodlučan, da smo ušli u seriju promašenih zicera, kojih je bilo jako puno, gotovo sa širokih pozicija od 6 metara, njihova golmanica obranila i energetski i psihički nismo nakon tih promašaja nastavili malo bolje braniti. Oni su napravili prvu prednost, povećali je do poluvremena na 6, to je bio već veliki zaostatak, 19 primljenih golova, puno i previše, mali postotak ili brojka obrane golmanica, ruku na srce, to su bili u većini slučaja veliki ziceri protivničkih igračica ili otvoreni šuteri vanjski kao što je Rajstad, što je njoj kao na treningu. Dogovorili smo se drugo poluvrijeme da bez obzira na veliki zaostatak ne razmišljamo o potpunom preokretu, nego da pokušamo biti zadovoljni izvedbom našom. U drugom poluvremenu opet nismo otvorili najbolje, one su napravili prednost od 10. Promijenili smo obranu na 5-1, sveli ih na neke greške, par obrana Lucije Bešen, par tehničkih njihovih grešaka, došli smo u situaciju na -4. Iluzorno je bilo očekivati potpuni preokret, zato mi je žao da je na kraju ispalo 11, jer mislim da smo zaslužili manji poraz s obzirom na energiju koju smo uložili kad smo već spustili tu razliku na 4. Dosta smo bili potrošeni, izgubili smo tada nepotrebno neke lopte i nastavili sa promašajem koje su nas koštale, da je razlika narasla promašajima sa 6 metara, zicerima takozvanim i sa krila i jednog i drugog i sa pivota. S pivota smo mislim promašili 6 čistih zicera, sa krila po 2-3, to ne smijete na ovakvim utakmicama promašivati, silna su ekipa. Trebamo se regenerirati, imamo dovoljno vremena pripremiti za revanš, za još težu utakmicu na njihovom terenu. Oni su jednom nogom u četvrtfinalu, probat ćemo, što će biti teško, odigrati bolju utakmicu i rezultatski da bude bolja nego ova prva. I to je to što se tiče viđenja utakmice. Ne mogu biti zadovoljan možda nekom energijom koja je trebala biti za jednu ovakvu utakmicu, kao da se osjetio strah u tim duelima, možda i nekakva nesigurnost i nemoć kad te napadaju takve igračice, pogotovo Rajstad i Dejla, golmanica, onda se otvarala i crta, tako da nismo bili onako kako bi možda ja očekivao, ali jedna, a za vas sve vjerojatno i za javnost, očekivana pobjeda gošći, samo koliko i kako to bi možda trebalo izgledati na terenu, ne znam. Bio bi sretniji da smo uspjeli zadržati fokus iz sredine do nekih 10 minuta kraja utakmice i tu rezultatski da je bio manji minus, bio bi iz trenerskog kuta zadovoljniji.